Pagkayak lang barok. Inot yang nuribon, bat ngin pulit ya kanega, centap kepada tap yang neumon. Pemangala ong kajubli kalong kapor cong kajing keman. Kajubli kalong kapor cong kajing keman. Hakajing keman ngim ju yam. Hot la don teng baki yam habaki keman. Dai hakajubli ngaong bakajing keman. Kadap hakabalang. Bakalayo panrekhe kene kajubli. Tengah takajing keman. Kebakan thup ya kabalang bat ya upailang baro. Ngaot ya nung ribon. Ukadak jong kajikmen dan neka jiken mau ya kajingdap atusan snem jong kabalang Presbyterian Niharwan. Pengen ya hati tak kajikmen. Keketen jong bleu pa bleu kon ba bleu mensin bakun. Kaplit ya une umur sa jiken mau ya kajingdap atusan snem jong kabalang. Bahkan yo pankan mau ikil jingga nanti jongka akhirnya ke apusan stem haga jingga lam ke jong utrai utrai uji sukres usim kaburong punjailong ya regapat kabalang adipor bagi stem di bansawan. Amen. Haduk kane utrai ulayarap ini memorial stone dedicated to the glory of God, commemorating the 25th years anniversary of Naharwan Presbyterian Church, Silver Jubilee, 1999-2024. Kajing rekhe kajing dapat pesan stem jong kapalang Naharwan. Dinong stem jong kapalang, let Mr. Lim Lok Rambai, let Mr. Lau Talang, Mr. Tianggor Talang, balong pembesan mata balong pembesan ke kepala. Reverend David Morrison Surah, let Elder Agustin Potam. Kini gilong dinong seng jong kapalang hakapor pakadang ka. To plan kurku parundong dekat bar kepalang. Amen. So we are live. Baru ini ya.